nelitum Election Commission of India fan pili siya memorandum pilo. Pibang kailangan lo All India long parliamentary lapen assembly conferences termasuk delimitation lah so I exercise non dobong lapen Election Commission of India in pen also exercise pangceng lo lapen gohati do bang lo dan tanga ciklo bang lo kasi kadak nelitum dunune dah porta short pick lapen porang ipita kaddo we party aphan khontai sigat Congress atun to dunde mon election ya te minute ki thom bet lam gani eloi purote nokta lele lo langso kaddo we kama tha pense ne dum atar dunde re lo sta kopai ge melo election commission ahin penamasi tumako sia declaration pithulo April tarik rep for frank abang ke this year truben ma joga political parties tame memorandum PG purote itu long lo walam lo lasi nili tumta ACC ta isia registered political party Election Commission of India lo nili tumta men chithap vegapot isia regional party lo akan unrecognized hai so nili tum Election Commission lo mendu kasi lang soteng na nili tum pini Karbi Anglong DC Karbi Anglong Deputy Commissioner Truben isia memorandum pilo so memorandum along bisikin tok ma tu lepas so rarapan nalitum Truben ke pacet hangia pansi press conference kan nalitum nak ha lasi nalitum lasi ciprek pik lo 1952 pen ke inuwer MLA ke lage langun nelu nalo lasi nalitum ipu bangke answers panta nona kini sit home MLA bangke pinang po total people lasi dalam ta lasan lo pai thalang su ta papat nang po Pokayan papat nang po Hauragat papat nang po Felge ta papat nang MLA ta lalu atheke kapapat nang ko alama bang kelahen lo lapen autonomous state ki hanga basis ta lahen lo mane Assam Assembly along bang haru sireng ko rathok MLA bang haru sireng ko rathok MLA ang bong pen Karbi Anglong lapen di Mahasau ben kache toy dun ke bang khowet kasi hajat apu thak le chengwai sita 244A apu thak le chengwai sita Plain District IMLA tum our views abang si assembly along prevail the tuti hala to malam kan ye bang high the tuti anke majority minority polam naklang rokomat amada ke MLA ke hill district pen ke bang khowet kasi 244A alam le ning ye dun cheplang pelo development alam le ning ye dun cheplang pelo border issue apu thak le ning ye dun cheplang pelo la non MLA tum ban le tum eka defend alam kali hala hatak pi manon ilutum picture ke theklong lain lasi hadang ilutum Karbi Anglong arat atum MLA atum kan niye dunji Karbi Anglong arat ai suba labang sobang hadang ilutum our views ilutum our opinion real dunji prote MLA aki ong toy dunang autonomous state nang people ang man autonomous state nang people ang ko me ilutum problem ke solve na ko gi mati o pinang na problem bang lasi nilitum kamat habang ke MLA papa lain lo akan ke labang ke hoya so ba kici aso kan pilong lelo exclusively for tribal tap inglo tribal apana lasono la so lama bang si nilitum pini Election Commission atau han pacini lo